ଖାଇକି ଲଞ୍ଚ ତାପରେ ବାହାରିବୁ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ। ମେଟ୍ରୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ମେଟ୍ରୋ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ମେଟ୍ରୋ ଟିକେଟ୍ କାଟିବା, କାଟିକି ଯିବା। ମେଟ୍ରୋ ଭିତରେ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆସିକି ମୁଁ ମେଟ୍ରୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ତାପରେ ଯିବା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ତାପରେ କହିବା ଆପଣ। ଆଉ ରହିଲା 2 ମିନିଟ୍ରେ ଆସିବ। ଏ ମହାନ ଉଦ୍ଧବ କୁମାର ମେଟ୍ରୋ। ଏଠୁ ମୁଁ ଯିବି ମଇଦାନ, ଭଲ ଜାଗାଟେ ବୁଲିକି ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କ ସେ ଜାଗାଟା। ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ସେ ଜାଗା ଜାଣିଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆସିଗଲା ମେଟ୍ରୋ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକ ଦେଖ ଓହ୍ଲେଇନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବାହାରକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କଲିକତା ହେଉଛି ଏବେ। ଚାଲନ୍ତୁ କଲିକତା ଯିବାଟା ସବୁଠୁ ଭଲ। ଫାଇନାଲି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟିକେଟ୍ ଚେକିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିକ୍ଟୋରିଆର ଟିକେଟ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରେ ବୁଲିବା। ଏଇ ଜାଗାଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଣିଥିଲି, ଭିକ୍ଟୋରିଆ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଯାଉଛି। ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଠି 4ଟା ବେଳେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ବଡ଼ ଏରିଆ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ଇଏ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶଟା ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ଟେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା, ଭିତରେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ବାହାରକୁ ଆସିବା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଟୋଟାଲ ଭିକ୍ଟୋରିଆ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ପୁରା ମଜା ଲାଗେ। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ। ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଭିଉ। ଇଏ ହେଉଛି କଲିକତା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ, ଯେଉଁଟା ଟାଟା ବନେଇଛି। କେତେ ବଡ଼ ଏରିଆ, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାର୍କ, କେତେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଚେକିଂ, ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍। ଏଠି ଟିକେଟ୍ ଦେବେ এই জায়গাটা। তারপরে আসবে, এটা হচ্ছে এন্ট্রি পয়েন্ট, এটা হচ্ছে লেডিস, এটা হচ্ছে জেন্টস এন্ট্রি পয়েন্ট। চালানো ଯିବା। चलो এটা হচ্ছে ফার্স্ট এন্ট্রি গেট, যেটা টিকিট দেখে আসবে। और टिकट है और क्या এটা হচ্ছে এন্ট্রি। চলো এটা হচ্ছে ভিক্টোরিয়া। ওটাকে প্লেস टोटाल ভিক্টোরিয়া। ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲିକି। ଫାଷ୍ଟ ଏଇପଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏସବୁ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ସବୁ। ये को जोधा गोटे कौन ना ये लिखाई इंग्रेज एटा देखो ना गोटे इंग्रेज था सब पुराना स्मृति। इंग्रेज गुड़ा जो थे ये सब पुराना स्मृति गुड़ा सब ये स्थापित कराई सब मारी भगे कि किसी स्मृति सब ये स्थापित कर इंग्रेज देखो आप कौन अच्छी कौन ना इंग्लिश कैसा लगा मेरा मजाक? सब आग काल जो मैंने सब इंग्रेज शासन करते जो बैद फैद टाइम कलिकता जो वाणिज्य करते सब गोटे गोटे फटो स्मृति सब देखो कौड़ा राजनीति आमर भारत ये देखो हाथ बुलिकी सुंदर लगे। ये हूँ गोटे बोईत से बोईत कटा रखते एटा बुलेदेली सेपटे चलन जा सेपटे कौन सब अच्छी गोटे बंधुक
ये हूँ से टाइम गोटे आम जोधार कार गोटे बंधुक रखा है साइड करके किसी लेखा ना आपण मानक एपटा बुले देखे एपट बुले देखे भर जावा मैंने चिंता कर पूरा लागू देख जे बनई मानिया पड़े माने डायग्राम से बनई देखते तो ऊपर व्यू टोटाल देखो 4% व्यू देखो এটা হচ্ছে উপরটা মানে কেমন লাগু দেখুন তো এ হচ্ছে রানী ତାଙ୍କର ସବୁ ଭୁଜାଲି ତାକୁ ସଜେଇକି ରଖା ହେଇଛି ପୁରା ଛୁରୀ ଏ ଛୁରୀ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇଂରେଜଙ୍କ ପିଠି ପେଟରେ ସବୁ ପଶିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ଅଛି ଏପଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଏପଟେ କି ସ୍ମୃତି କିଛି ନାହିଁ ଏ ଗୋଟେ ଚେୟାରଟେ ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଟା ଚେୟାର ଖାଇ ରଖୁଛି এই দেখুন সেই পাল্লা ঠান্ডা কার কার সব আছে এমানক সব দেখুন দেখুন তো কেতে বড় বড় আমার না দেখুন যার যার সব আছে তার না এটি সব লেখা আছে যোধাঙ্কর এটা দেখুন উপর মডেল যে করিছেন सुंदर व्यू देखो ऊपरटा लगुच सुंदर लगुच ये हूँ विक्टोरिया लोक देखा एति कौट कौट आसुँच माने आप कल्पना कर ये हूँ देखो गोटे छोट कौन कह गोटे युद्ध अस्त्र ये लेखा अच्छी ଏଠି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ର ସବୁ ସ୍ମୃତି ଏଠି ବନ୍ଧୁକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସବୁ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁକ କେମିତି ଅଛି